Evo na ovom autu tu radim letvu volana, ovo je Toyota Avalon 2009. godine, prilično je velika. Evo kako sam zakačio tamo volan da se ne može pomjera. Rekao sam ovo veliko auto. I pušta malo ulje na njoj. I onda pravi malo zvuk. Pumpa bude suva, izgubi ulje pa onda ćemo mijenjamo ovu letvu. Evo vidi se tu gdje pušta. I to ste kranice i njih ću zamijenim. Nije zahrđala. Iako je 2009. Evo vidi se kako to izgleda odozdo. Znači ima dole taj ram, vidi se koliko je tu pustilo ulja. Malo sam podmazao ove, evo skinuo sam ove kranice. I šta uradim, ja njih fino zabilježim. I lijevu i desnu stranu i koliko puta brojim, koliko puta je odvrnem i to napišem taj broj, tako da mogu ovu novu da vratim isti broj puta nazad. Da zavrnem isti broj puta. I ovu moram skinuti isto ovu tu balans štangu. Šta se ovdje dešava kod ovo je vrlo zanimljiva stvar. Oni imaju posebne neke matice koje se zaključaju unutra. I tako da je najbolje da se popusti tamo šaraf s one strane i kad se on popusti onda može matica da se odvrne. Jer ona na sebi ima male zubiće i ti zubići se zabiju unutra u metal i ne može da se odvrne. Ja vidi se imate 4 mala. I nema šanse da se popusti s ove strane. Znači samo s ove suprotne vidi se kako se to zabulo unutra. A čim se popusti malo onda se odvrne bez problema, kad se malo odvoji. Tu imaju dva ta cijevi te gdje ulje ulazi i izlazi. To ovako kao u jednom dijelu. To se odvoji, ovo sam malo samo spustio da ozgova zadnji dio. Evo sad to sve labavo. Ako sam veće auto pa tako malo ima više prostora, kod ovih manji je malo problematično. To je ta stara. Skinem ovu gumicu dosta puta, pošto oni to prepravljaju pa mi vrati neku staru koja je bila stara pa su je prepravili. Pa dosta puta ne dođe ova gumica pa nju sačuvam. Za svaki slučaj ako ne bude na ovom. Ako bude vraćao nazad. Evo vidi se kako sam to popustio. Znači samo malo. Jedno cena dole da siđe. Da mi dadne više prostora. Samo zadnji dio sam popustio, nisam prednji uopšte popuštao. Ne vidi se koliko je to otvor tu. Prilično ima mjesta, ovo gore ide za volan, znači gore sam zakačio, nema šanse da se pomjeri sa kajšom. Evo to je ta prepravljena, rađena, on to zovu rocker pinion. Evo vidi se kako se lijepo ofarbali. I tu provjerimo ove sve male gumice, ovo su mi za crijeva, ovo za cijevi. I evo ima ovu gore gumicu, znači ovo ću vratiti nazad, ono staro, tako kad budem slao taj dio nazad. Ja moram ovo da koristim, taj alat, da bi mogo dođem da popustim te cijevi. Neću baš moći ovo da snimim, pošto nemam prostora tu obe ruke. Evo tako, uglavnom ide na jedan produžetak i onda pomalo se steže sa tim. Nema baš mjesta za ključ. Sad vraćamo balans štangu, jel? I ove unutrašnje šarafe na njoj isto. Dakle, nije to toliko komplikovano. Šta ja uradim, ja sve ovo vratim dole nazad prvo prije nego što spojim gore volan i onda tako da mogu onako od oka da ocijenim kako mi točkovi stoje, da li su ravno ili ne. Prije nešto se uradi ova špura. Evo to su ove nove krajnice.
Ima znači lijeva i desna. To znači zavrćem 18 puta koliko sam onu odvrnuo staru. Mada uvijek je neka razlika mala u navoju, znači uvijek će malo da bježi lijevo ili desno. Ali ovako je dosta prilično blizu. Mali ovaj klin, zaključavam taj dole. Ovako preporučuju da se radi sa 2 ključa, da se ne pravi dole na zglob, da se ne opterećuje, da se ne bi malo nešto oštetilo. I ovako je najbolje, jednim ključem se drži, drugim se steže ova matica. Sad stavljam ulje unutra. Toyota koristi isto za mjenjač ulje, ono. Znači kako je za mjenjač, tako je i za volan. Stavim malo gore više, već sam napravio par puta ovo i onda vrtim ovako rukom. Lijevo, desno, lijevo, nije motor upaljen, znači. Lijevo, desno, lijevo, desno. Ako to ne uradimo, znači da skače i da bude zraka uđe unutra u sistem, ima da pravi velik problem. Počne da pjeni sve to. I kad se to tako uradi, kad se upali, nema ništa da se čuje, da pravi zvukove, da sve radi kako treba. I sad idem ovako s kraja na kraj, tako se nabija najveći pritisak. U slučaju da negdje nešto nije napravljeno kako treba, da ako bude puštalo, pustit će sad kad se stavi ovako do kraja, s kraja na kraj. I kad se malo drži ovako na kraju, tad najveći pritisak se nabije unutra. Ovako. Tako par puta i ako bude, nema šanse, ima da procuri ako ima loš diftung ili nešto. Evo, nivo je gdje treba da bude. Dole provjerim sve da vidim da nešto ne pušta. Gore sam podmazao ove krajnice i gore sam volan, naravno sam spojio to dobro. I onda se to podmazalo lijepo. Sve izgleda u redu. Eto koliko volan bježi. Uglavnom mi ne radimo špuru ovdje, pa ćemo morati da vezemo kod ovog drugoga, već je kasno, petak je navečer, već kraj dana, a nisam mogao da obavim tu stvar još. To bi bilo to.